no pangli khelme ka Aizawl best of the rest team ami Mampuia Republic veng inhliam tlat maya tian ambulance in hospital an x-ray tir dona ke veilam pang hi aman thiam lam ala ni zui de hala zero khop mai dam lewa turin duhsakna kan hlana khatur thalewa turanga yang x-ray nga in khelnai chon in hliam hi chom ve hrim hrima dam le bat se kan ti apa pona kalpui hal do ni so apa te coach te chuan nurse miss ramte na kalpui bok do na dili pate sarate te hauten cái này đâu mày túi siwal thei khap mai à nghe ngay đâu đi ai đi đâu mày sartlanan ei cái này đâu tui ron da mai ang in nei lo chuan này đâu mò kan har sa han ti vel khel khat tul lo thei a mai à siwal thei mai sar tlana khan in aron da ngei don lo in nei lo te chuan in room a mo room tina tuyen ron da ve kang tuna hian champhai best of the rest le champhai champion champhai ve ve in tuma china khan Aizawl champion le best of the rest ve ve ain khel le under 14 a best of the rest le Aizawl champion under 14 kha 1-1 in a draw chuan under 12 best of the rest kha 2-0 in an vanei sham ani thiam dun khop mai mu nam dun khop team to midfield kan au chu don oi lut tok ka diang ha an khel zone sia ni khata voi ni match an leya in hliam mo ol don tok an pe tam yeให้ทีมให้นะลูตัวนี้มั้งลูตัวชั่วนี่ตักซาส่งเนี่ยไว้เนี่ยนะลูคาพอยหมดstretch up anyway apa han goal te so apol champhai mi so champion team ne best of the rest so mi chata number 14 so left footer so mo ball da dik lu ma se duain away ta retreat atak salien left footer hi chun special big real champhai ruam tlang champion team ho kha champhai district kan lo ta ta chu kan lo ya oh